Ngatho mwanya muno no tubakona kanya gakwatana badu kinde tochi yetu nibeto awini wa Kinyeru na muonanile wetu amathithio tukubwe rwari Maureen kiremia ya moya yera tukudranirete rwari Yara tukudurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Murethi omoti wagura retu nyume ya maitha kwithukira rethi nterechi ya manjwa Bwangi na matabithi utukubwa okere rwari Sibitari ya Mutuate kulikithia weti na mbere kwa mukira na bari to barabati kinyetie miaka Weru TV wiki ya mwago ya mibangu ya Regimania na toburo kikianine kia Greenwood ore mambura ya chachili ya Regeri Jumamosi na kie muremi we ome kiumia kietu emureka kutherema kiurimi bwaka wa Ngakwa geni orenge tukiambereria muntu omwe na ti yagura retu ekuthiatira mpithukiro ya maitha nterechi ya manjwa Bwangi na matabithi tigania West King'ombe mana yana ya yatandatu irera iyi mana yana 90 na yeleni ichokete okulukira ngwataniro ya rethi mabitha BNPR na nyaburithi arithi baiba minereti thirikari bakiwa niremingwe yokaria ya buratutariro mwandiki wetu wa Ndeto John Biga Arithi bandu andechitigani muthenya we muthora mairika iri baukirite na muthuro umunene nyuma ya maitha mandithia kumba kuwa baithukirite nterechi manjwa Bwangi na matabithi nterechi tigana West no ta ng'ombe magana mana maitha nthatu nara nyuma ya nkirano inene gatigatika maitha ma arithi mabisa ba polisi nene NPR kumba kuwa bathitiganite kwa Kagita ng'ombe magana mathatu ma 90 na chile chomba kuwa gichokete nara mono gwa arithi abakuwa batigwiriti bura thirikari ikubaritha na ithorikari kumane na mbithukiro ino kuyo ng'ombe itarimwe ya ile athatu na nyingi tutikuomba kuona inya muntu omwe thirikari akiaria tukari tutiochokerwa ng'ombe cietu compensation ne ng'ombe cietu ikare akubwithwa antu betu bakare okarua tureka kuona ng'ombe cieta miunde tu eta batu turiwe one time kaba tukaua one time tukathira tukemenya atu tikaretwe either be batu operation ng'ombe ichoke kana babwethie compensation bachokeria antu ba into bio no ntu ibo babatio bikaria ng'ombe ciewa antu bora wecho kweri batwire kankuria thirikari ya Kenya twiba Kenya batwire tukomberia gua 2 term tukithira araba koromba tongeria bobonthe bakaunta miru tigeri bagukira toro yango ira bamami mwankira gu nontu bakona takabateyanirwe buru wara indirona taarifa ne anto bakire awa ngambira chora impara marsabeti indirona bakire awa ngambira chietera na Pokoti na Oromo na Pokoti na boindone bakire awa abatu loi mero katote ayumbe abatu mero inge tore atongoria motuma na itiometie lakini baba no kuthingia ito okera motuma no kuthingia au etere ae tokaluka itorare baku tokaluka ito anto baku bakuthira tutakuona ground ajumbe beto bonde ba mero obura bwenororo bwakua 2 term ito ye yororo bokari anto ba kwe kura iraringa wa mbere ara loi anto beto ndirona na jena ibaro birato tona kithakene ki ndirona na biena thirikari irato tona kithakene ki kakure mwe ene to minkorokia mutiani ora kurira to kwanda respond kiumia keke kethira batatu chokeria to atora lamine to kiua atia wanda non to ngombe kara to nako inya bage batu with empowerment kari batu to itairo na ngombe jeto chietairao batu teteto kwa muthia bari na romba riri kiri county commissioner wa Meru no Jacob Ouma county commissioner wa Meru itukwandokera bwana Ouma budokira chionde chane karero Turukana budoki mirongo ile kare mara budoki mirongo ile ndaba na budoki ko mingare mara budoki ichi tuya ni choke turana ndu are andui no Turukana nie kwata mutaburu jara akebona ng'ambe cha mwirire tebu atori beto to ana utimata bentuko mwanja chele itacho katwanda matinge barabara yothe Meru mutindwa
mwanga to obichine gutugira ouma budukuni choke no tuichicho tuya kiripotera ndo cha Weru kuma ntere cha Matabith tigane West mbeta wa John Thiga. Rwari Rais Ruto nekete gikaro kia mwanya na Chibo Bonde na nini bo kendo chokaniria kanyuoko ni riboti irereketie kwandikwa rungu rwa mubango iyo jukwaa la usalama. Riboti kinyanilite nyuma ya Minister Wakaria Kipchumba Murkomen kwithira kithiulonkania na kaunti cionthe 47 akiuthurana kiamendekethia kuma kia watimbaru. Bonde bokaria maturene Rimod Mwenda gatumenyethie chionkoloki. Rais Ruto na ikitekara na masibo na nini bao ndene agaro ya rais muciĩ munene wa Nairobi kwariria riboti ya jukwaa ya usalama rebwithikite kaunti cionthe 47. And Your Excellency, in 3, 2, 1 and the launch of the report. Ndio hiyo basi jukwaa la usalama report. Collaboration and interaction with the people on the ground. We now have the report ready. Ruto nayo kathete mubango ya jukwaa la usalama akiwa Kenya ibaituririe kurita maoni yao yarabenda thirikari bakinyanithiria. Nilieleza Waziri Murkomen kwamba yeye na team yake PSS pamoja na team yake yote waende mashinani watengeneze jukwaa la wananchi kuzungumzia mambo ya usalama. Kawaida jukwaa ama majukwaa ni ya siasa. Kawaida. Si ndivyo? Munini wa rais Kithure Kindiki na ugite masibo na nini bao nibo metho na mato ya thirikari maturene na kumuria rais irombarira masibo baromba ubakinyanithiria. Ma chiefs na assistant chiefs wako pale mashinani. They are the eyes and ears of government and of the president at the grassroots. They are the most dependable transmitters of government policy. And Mr. President, the requests that they have made directly through the minister and through their superiors, please, I respectfully request you to accommodate the requests of these our brothers and sisters to the farthest extent possible. Minister Wakaria Kipchumba Murkomen na ugite nethiritwe na kanya gakega gokaranthi na atongeire kuma maturene akiuga ntonkuruki ya 60 ibaikinyesha micemanio eu. Thanks to your leadership and guidance, I now have the privilege of having spoken, sat, listened to chiefs, assistant chiefs, village elders, OCSs in every part of our country, Your Excellency, including in Mandera, where we held 2 meetings, one in Mandera town and another one in Elwak. And it was a great privilege to sit and listen to the voices of these people. Your Excellency, when I told these leaders that this was not a talk shop, the president was waiting for a report, an update. Mr. President, you have validated what I said by inviting them here and by what you are going to tell them in this particular place, Your Excellency. Raymond Mwenda, Nteto cia Weru. Olwamiri bo cibitari ya Mutwati bwekirite kirore kwithira bagita na mbere na kwamukira anabarito batikinyetie miaka kiri kionanilia ati antu arumenteri no betete mbere na kwenyangia anabari awete ya kumankania ni ati anaba bateta clinic kwamukira utungata boe kurobarito ontuburani wati bonene kiuturo bonenya ukima bwatwa na turaba kama tete ni Klastabari no wina ribotie ngaimiza ciari betu na community na utokariana betu bwega nikenda bakomba kwithira bate kuindani kana gukumakire mante aya tagirite kana yaguru batirambokura nonto magwati maramarumagira ana abare maingiaga muno igitarira rutha aruraja walira muringamiri wa cibitari enene ya Mutwati etwe Kimathi Ikimaru agutariria ati kwena ripoti konaniria tayari kinya mwanka athaino ana bani ni bakuruba mianka rungu rwa 18 ibakuonekana bakiya ileniki kiri cibitari ino ana no bakuya bari arrange kiri cibitari yetu ya maternity na every
ndege tuketha tukireceive anabarito kinya ke clinic yetu ya ANC na kinya ke maternity tuketha tuibona na twaba tungatira namba still tukere nama ito ciumite ku imisa community na kinya aciari betu na ito olelia na betu na tupamenyere sana ecele nya thai skuru cingi iria na beta agreement ya mai baeta kuthithia mante uno kio betre serene ya ira mwana ake ya ina mimba na kwa tuika eka affect githomo kiawe kana nya maisha yawe baba ingi betha nya bena complication ndo ketha nya batakura miaka ni minini kwa tukinya ku idara kwa mwana tekethera rena inya ekabindi kinya ete kuthinjo of which ne affect mwana ora adira in future ogunkorokia kiweta kwina gwati ebo kwithirwa ana abaingi bari igitari abamenya baina anda na baba nini batienda kwithura andaino kana kinya bathi ikiliniki na no gwati bonene kirotoro bona abwa ana bao ana bwa nini bakakugea mimba ibakira ko ya clinic sometime bake ya itha basereri batiele kinya mweri umwe gakinya bake ya matane tuketha bataya clinic alia of which ni thainyo ere atari nonto kinya kwethea mimba ni ukumere ne kabe ya clinic tumutungatire ne getato kombo mubwithiria nonto bara bara ku ya clinic eshale meri ciumie 12 kana meri 3 embere ugagwetha utae wandawira to ya na clinic gwetha kwina risk na atari ne sana itone tonto bu bwana guciara baina complications cia cia wa mbadha defect ila baciara nacio kana congenital baciara uketha enda utombo kiongo ikinene kana ina kinya ironda mongo nonto bakwetha kwinda wa ataero ingi to ya na clinic na kwa hivyo bora kimiza community na kinya anto bonde arori mwana kana mwekoro bonde uketha ina mimba abu akinya clinic kana hospitali mbere ya mieri 3 itathira nikenda tukombo mutungatira na kenda mwana akomba kurabugoya kuma Mutwete Gembe North Peton Class Chabari Kongina kuni ati borithi ntere chia kiotina na Kipkone Gembe Century betit na mbreno chuana na Ntomurume wa miaka 53 ura wisikienea Zakayo Mutinda nto ikenda akiringanithwa na kwenyangia kiwendo kaleka miaka 12 ikarikare kana kubwithikira nturene ya kaithe ya burato tarirwe Marion Karugi. Maabitha ba polisi bagituo kia Kipkona na Kiutine ni betite na mbere oswana na Ntomurume wa kuruba miaka 53 ukumenyo ya Zakayo Mutinda urani area manager wa nture ya kaithe Teresia Kawiru Gembe Central na wo warukite nyuma ya kwenyangia kiwendo kana kakale ka ukuruba miaka 12 nyanya ndethera mwana wanda atite musiao bena kana wa takarude ndagori ndibi kondile wantu ba musipu no tumbe na tabu kwabia kana kakambira rude ambira kabethea Mutinda nyumba ndori kamwali na tabu kwa Mutinda kambira Mutinda era muromba rero kunywa kera Mutinda roe Mutinda kuwe kumia kwambia kumukumbira nyumba inga nyumba ila mame niko lazima sasa leo kangeta na mwana bududi mna wandawa yari no ni eri manager wetu tonto bakuya wa konte kugenda kana ukakiurangu kana kama miaka 11 agaromba roe kaeto mukundu ya asogetie gombe akakumira nyumba kana kambera akabwithirita bya mbaya na Mutinda aturaitani bibi ndiareti na neri manager wetu ndi sabueria wetu ya wero wetu Mutinda na mwekoro na family ingwetekia inya family weke ni akuru inya bakoyana ni arinya kwendia na ni mukuru wina miaka 53 kalika nikautaririo ora katrimanire na mumaramario wa Ntomurume arejire andombarwe na mukundia ndamuthania ontambetire gombe au ankuria mbukumia ainganga nyumba fosi ende ko ingare reu nkenda ikua ambu akuneka na njara muromo nkunekare ndija ntire abethita biambaya reu aturanga rwirweta Mutinda ampe umyambe ambetange nkaramu eta mbetete gora momo ndeta beyete ndezira ana kakere ku iro mbetete ke moriara Mutinda turayande ga musibie no mira ire ndera mwana uni ondonare nonka uantekira ni karikari ukiriri bunene ni akari baraba kuria watho ni bosoani na mwasi Anthony uyu wa Ntomurume na ajukirwe Italia kuringana na watho patu ngo to vya to menyo to ngana wa to ngata kana miaka 10
lakini no ni mukuru wenareba nyamba sukuru wareba kuboji lakini wewe utakumama kana thai batu na tu vijana tuliwa thai mutinda thirikari karo moja ratua batu tu vijana tukameasia we na nene na bati ko ratua nonto allokerwa gwatuika ke yandene ntore twana tutu nini tutiona thiri mutinda kumuna bwete kuyukirwa atua nonto mutinda mantu ambere na ta kwata kanga ake aburete weta kithiringe kuruye ta kwata nisia aburete kwithiro menye akatatia akandiro abo ni karikari kujeri sibu munene wa Kawiru Moroki Mbilo ene ntura kaithe kwi mantu akarikite au uro te kana kanunu ka yake kumnele ndo weta saka mutinda toigenda ura wethaira ore ya manager kwa uno mwaka ukirwa tua na rejeti kuitha kumeyoro lakini kinyoke tha uri kana utumia kuthithe kitendo ntuki uno choko kiriro kwa ukinya kwa kinyari no mwaka watu nkiripotera Weru TV kumembe Bita wa Marion Karugi wa Naftali. Wabunge wa Ekro Karambuka ile minority ya Karibe Gembe kuwatana njera otiera iba kurwana na uongele kubwa makarika ya ndwa chia kimombire huwatani Kenya na nyawe nyagia bwana nini kiwendo aritimu aliweka itakarako ya na kigina kia gafki kundi wandini ya maua adhiroga itine nyantere chia ntobochio Dennis Mugendi katumenyethia akinyite nturene mwanya gicone kya ubunge kya Igembe South kuria ejene chekisia mbesa kiri ikundi bya matura 1,100 Murungamiri w'Ekuru Elizabeth Karambuka ile miana menereti mitu ya gender based violence iria ingite ku kauntine irio yaka kugwatwa Kenya na twana twari kunyangwa kiwendo ndwasie kimishi mantu akwathira jaritia jarui na John omuntu onthe indi tiyatirwa atongeria aki mutiraimwa kwekanya karare ya makuru rare zadio ketano na mantu jaje bebe yato muno ende buwa kwena atongeria aliwa ku kauntini ya Meru nyakuri na gikaro kira thirikari yakite kya gutuga ntwaka na twana twari baria bari ugwatine indi na ruru anyura polisi na kinya atongia makanisa na njuri ncheke iboko kimaguru gutungatira thina iji ntukira gikura nato turi a Meru tutiendete aibo na riketha mwari akugwatwa inithe kana imutano ngina kana anko kana inya mukuru ntura kana nthaka tukagwa itukire nuntu tukwenda ibo yumara na ndio ni thina yetu na nio kwenda kuthiria thai na nio kwenda ku create awareness buge tugakira kairi tugakira nyoka ethero ti umba gwita polisi wengwa no wire muturo gwitikia muturo mami bera wari imagine na bakarega na mantu jau bakagwe ijatiriria ende mantu yatibwiri kuthirira au ituchiomie twarie tukashirikiana na polisi kenda mtu eta kuthitanga twimenya mbuga mwana uyu agachoka bwanja na ambiria kuthulimwa ambiria kurwa inya nkoroki kainya kuingwa at least mwana ethirwe na gwita na nyomba iu irio na ire au kirindini njire ukuma au nchero gwitia mwanka wire Dennis Mugendi Weru TV Igembe County ya Meru. Huyu ni Brayo. Hii Brayo anadai tu furaha, akajiambia hatatulia hadi ipate, akapiga maraundi hadi siku moja furaha ikapatikana. Tumefungulia Value Hickory C upate furaha. This festive season, dial *423# to reconnect and stay connected to GoTV Value for only 599 Kenya shillings. Huu ni unga wa extra premium. Huyu wanitafuta sasa. Umetuzaa wewe. Unga gani hii wauzia mtoto? Hey, nilegeshe hela yangu. Wadanganya mtoto ukisha mimi. Ni original. Original kitu gani? Mwangaria. Hii si yenye upikwa inakauka. Na ndio maana nasema premium si premium kama si extra premium. Kweli.
Extra Premium inayokupa extra carbohydrates, extra vitamins na extra energy kuhakikisha kwamba wewe na familia yako mna afya bora. Na ni moja tu, Nice Extra Premium. Tena Nice Extra ngano yenye chapati nyororo na tamu. Adaline Extra Premium. Na pia Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Siri ni Nice. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. 96.4 WFM. Maua, Kangeta, Isiolo, Kianjai, Mudhara, Roide, Nkobo, Motindwa, Okangangi, Mekindori, Marimanti, Chuka, Chogoria, Kunde, Normore, Rwa Ameru. Mwazeni wait. Bei leo premium, si complicated. Kupika leo premium, si complicated. Unabai, unapika, unashiba. Lea premium. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Nuiti Wero TV na Wero FM isyo station ile itongere terero apa Eastern non toba ogwe ituwikumiria kwithiro turi na mashabiki nkurukia 50% ya barabonaga Wero TV na kuthikira Wero FM 96.4 kuringana na motwire jara yetagwa aja ni onja yongwa are ukatumiria biashara yaku na wona matunda kinyawe ugakena aja Wero utikenge iugwake turingire kukurukira 0707 065 kana utume email kere commercials@werotv.co.ke. Morutero jadi gonko jotejere na kyo kioli ke mantu jaje inde kochiapa new palea Milan baba kwatanirete na Mary Show School Isinya bakureterete Chachi live in Meru. Chachi live Meru igwatire ndosi ya kugosukuma mwankabi gonko na king wa comedy mwenyewe Dandambuki yani Chachi alia banga ni tiogrobonde kwa ki aja Meru bena dekania bange James Jesse aya na ya Rastaman guanta ya kuoma ya kuna poa cha Wanjiko Baada ya siku mbili mzee wangu ananiambia anataka kurudi kinyozi. Jasper Murume nani akona mtu wake atumia nisaidie naye na MC3K halafu uko na kitambi kwani umekuramwa kurejokia Meru na murugu mojo munene arangiri nuli sete mall mutindo tariki 6 Disemba ijao ibangeta kuna rodea mwankago ke asani beto ja MC Mitch na Sizo Murume Jeso Nate mwalimu na DJ Skylet bakongera kiabo mwago kwenda koma kome
kuma kome Weru TV na Weru FM tutitiki nyuma wakurukirwa ukainga mwako okirira wanya itoka imono idharere tikiti ya kukoreo inya star 672 star 22 hash mwako jokoreria murutere dothi gonko live are Greenwood Mall Mutindwa tukutane tukule tucheke na tujibambe. Ngakwato ageni na nkatho cia mwanya no ntuba kwithira witite ambere na kuromira ndeto cietu twichokera igukuyeri mwago yo munene kienine kia Greenwood Mall irai Mutindwa ore Weru TV ekinyaniletie mubango ya rekimania nyayo atoburoke imwe kwa imwe kuma kienine ki atugietera mambura ya manene jara yeregeretwe kwithira ya kibwithika ntuko ya Jumamosi ya uthekania ya Churchill. DJ mwenye mtakuwa na yeye msik na yeye usemendo Weru FM na Weru TV bawatanirete na Greenwood City Mall era Mutindo iba unkumeteru arekere ntuko ya yelea mubango ya Weru Festival orege keno kiitetie nonto ba Churchill Show era ikawithwa Greenwood City Mall Jumamosi tariki 6. So eta nambere kuigurira tigiti kiatho nikibangie kabangika ore mbugira kuma kiambiriria igekija kya mutani gitetera nontunya mweje akajua Ken na ijenye mweje akajwa kabaga chwana ari akanenkerwa ndozi wageta kuorera mbere so ntariki 6 Saturday bando kiatho kireo inya star 672 star 22 hash star 672 star 22 hash nikienda ukaigwatira atigiti yaku rikana kiatho giki gya Churchill ntukwe Jumamosi kigwati mbaru ni New Paleamilas athondeki ba mutujwa Lea Premium Sifted Maize Meal na Lea Premium All-Purpose Wheat Flour na okorirwa nkuruki ni Mary Show School Isinya, the best school in East and Central Africa, na vile vile twaringa njeke kabisa turi Weru FM na Weru TV nikienda kiatho giki gikagira. Kibindi kiu kira ukureterwa ni Miss T, DJ Denny, DJ Tushan Temd na munene wa Kagwe ibatirimene na mashabiki ba Weru bamwe baraba kuliongete Greenwood City Mall. Kwa majina ni Victor Mwenda. Mwenda. Yeah. Awe Mumero utaka Mwenda? Yeah. Mwana? Nimetoka tu hapa Meru Town. Hapa Meru Town tu. Karibuni sana. Mnafanya nini hapa? Nimekuja show kidogo tu. Wapi huko? Hapo Naivas. Hapo Naivas. Yeah. Hapo Greenwood City Mall Yeah. Karibuni sana. Mubango yo ywetheretwo yukionania gikeno kinene yuena wini yukiokeria muthutira yo thionko na kukuria talanta. Nkuruki Weru TV netheretwo ikitirimana na ene biashara baraba kurita ngwe Greenwood City Mall ikaba akanya kakuona ninto biao na utungata na gukuria biashara ciao eitarere thionko. I am the lead Cityscape Valuers and Estate Agents. We are a real estate company based in Meru. I'm the manager at Aftershave by Flair. I'm from Oppo branch of Meru. We give exquisite customer service experience. We also sell products like the Airtel 5G and also the 4G. I work with Safaricom, see, and our shop, or rather our premise, is on the ground floor. Tuko hapa Upster Sacco. Mbitangoge as a Eden. I work for Samsung. Tuko first floor. Mwende Gitonga, Weru TV. Narwareki murimi we umetwe mureka kuthirema kiurimi bwaka wa yechunjikira tubanganire twi mwandiki wetu Andeto Kome Kinywa. Chemania na mredio ntirito kuma Katheri ngugi yawe igwetania narimi mono ekuru na antu babethi akibaitanaga mantu jegi urimi bwakawa bwakinandi ari nimbe ya gwitana arimi ba Katheri cooperative yetu yonde kuma saindi cha kinjo tugite muka mwira ng'ombe
tukera mamongari ice mono atuinya iria ekuru na youth niki tukunya iria ekuru turuga mwekuru mbecha keja gwata agatacho au angi tukwenda mantu ya youth tonto baginto sustainability ura kawa ndi gwatuika kinyaba akuru baebera kura kawa kakenda kuthithia ata tonto kawi biashara njega sana na tuwana ndi bara akuru gwatuika ibo bakaebera kwatuko tiba bakajukiria au kukatha kuna kathina neitanaga njira iria itina maguri ja maingi kirori mbobo kawa nikienda murimi ona baita ginto kia mbere kwiro tumaira kiantura kwanza nyajujo kwambira ntago kwambira ntukwe kugira yetherwe iri ntukwe kuthithia ate ya kugira boko marantura onda bwithia ate nuci mbecha gutumira ntuko ni tukwenda kunyanyia utumiri bwa ndawa kabisa tondu tumiri bwa ndawa mbere maibo tuthukira batumiri yetu bukathukia rera retu nenya thoko chetu ikathithia ate chikathukia ntere chebaruguru iguntu kuri mpio no gaka ikoka wakare kabujaga muno rutere ruu thaitu na kawa kagutwa Ruiru tagaka na kawa kagutwa Mbatiani mwanya joka gaka kagutwa Ruiru na Mbatiani ikomba kwirigire na mirimo ta ira yetawe simbindi koya kawa na mulimo jongo yetawa mulimo jwa rasti na ndi ara twatumera ndawira cha kopa thaitu ruwa ki kawa getoka Ruiru kawa getoka Mbatiani kakari wanda wacha imbacha to sevuka to tase aya kawa kangi na kogetu okatu kugira karu na Mbatiani maketha jako ico maingi kwanza karuguru aja ukenda magitiara narako na karutira muno esero etithina kira kithina I mirimo re na ya mpio itondo nako na mpio nguruki utokona batu na ndetoro almost mwitone utumiri bwa ndawa indito nibu bwathukirie thoko ya kawa kara kari mawa ukabere no riu murethi ngugere ya were nene igwitana arimi kurima kawa na njira tutumira ndawa indito kana ira itawa na gichunku organic farming menya ke kawa kauke na ndawa menya utebera ocho ni mpende nge ukabero batira kanya kau boke kau konda kuthithia ata kaju kangi ni Ruiru boke itenya na gwetu kontera onde chokwe tugweta sara korite kawa uthongi bwa kawa mbere makawa tuchwaga into biiri korite ka uthongi na kilo tinguruki au Anthony Aweru TV murimi uri ume na kome kinywa Tugita na mbere ntere ingine ati ya kariba kuma ntere chia mwiria wa tine ya ganga iboretie munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na mubunge wa ntere ukareke mbioki kwithira bekinyanilia wira ne buraba bekire bwa barabara ya kuma Katharaka weta mwiria weta Kanyampo Kinyakanoro bakiwa barabara yuni bethirite bekulukira kaitaga kaumo nontwete thera igitrika buru Maya munini wa mutongoru wa mugongo Profesa Kithure Kindiki kuga atongoria ba kaunti ya Tharaka Nithi batikaurwe mantu mothi na mbere indi akaoragwa gwewengwa akariba mbare cha mweria wa Ndiaganga baurite Kindiki na kareke mbioki gutigira bakuingia mawirane mago maendeleo bwana mheshimiwa ni wega muno nontu ni kuona roji ni rwenderete gintu kira gitigeria bwana Kareke barabara ya kuma Katharaka kwima na Mwanke Kumbo itena mwene kwa guni nkurigara muno na ndashirite tukamigwatithania amwe na project ni ya roji no roji roke kagirwa ona barabara ni ngwetekia ikeja bwana mweshi amenyage ona tina tolo bakabe tarutura katika ka munwa president ona tukamenyaga na atu na makamu wa rais maendeleo mauni meambirie kuendelea tuone ona tukiwa one term tukamenyaga maendeleo ni mendelete lakini tukatuika maendeleo gotemo tukuona tukagwo tuta
gikarona nde kibande toba ugite barabara ya kuma Katharaka kuthungira mweria Kanyambo mwanka Kanoro kubathenia gwa Kagita na Kagita ukinya bekirwo rami na barabara nuko babwira tungi mbenda kuga barabara teno kalekea kalea ku mirodogu baugire na kindi kibali kailoni augire barabara kindi kaugire akalekea tekaule kyuria ari ni barabara eno kindi kya kaulu aliwe riu kaleke niwe tumba gutumagika kindi ke amurie barabara kwajire ati akuga ntukwire kailoni barabara gekira rami kuringana na kariba barabara ya kuma Katharaka kuthungira Bwanyingane aruthirwe neno yonka ni etigarite na kwoguiwa bonka batigarite batari na rami na kwoguiwa bara ithiritwe. Professor Kindiki na tu promise ati njiri kuma Katharaka nkinye kumbo ikekirwa rami na itujeweka tukamenya mtu ni wetu ni soilman tukaulia atiri kweli. Unajua muungwana ni kitendo, tuache tumuite muungwana akianzia kazi. Muthia bauritie atongoria barabangi gutigira wana bagukira na kubaretera mothi na mbere matura ni watabura bathurirwe Kareka Bioki umbile muthomi Njoki au ya kanyiti tutina masini ya kuringa eria letu lionde tuendagia Meru Central na nitukuthia sara sana endelea antu ba Meru Central pagwetera eria letu kiripotera ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Kongi na kuni ati mutaalamu wa siasa Oscar Mutugi na ameneretie nthuki mbithi ya Gen Z akiwa areregirite bakethira beichumeria kuringa kura kithurano binini birabiere ya kwithira bikibwithika akiwa kinya kiwandikithania bwaringi kura burabonekete kwithira bogeta na mbere namba inini ya yuthi wichumira wichiandikithia ni kuonekana kwithira ikuyirwa onenya ithire ibethirite bakionekana kuringa tuma mitandao nenya kolota thirikari anene. Muthuji wa siasa Oscar Mutugi na ugite kuma ni thurano binini birabirari guntu mwanyaja kiri mwongo jwa Kenya Gen Z barane mbewe mbithe barabati gutumira kanya kau kuonania Katharikao ikiringithana na uria bethirite ukanyumene bakiumera njirene na maandamano bakiuga gutongeria buraburi kubote bui indi Oscar akiuga untu bobo butonekene na nituka mwanki jwa Gen Z ni jwa Ndagara na akiuga kinya kura kuma chambererio kujukua Gen Z baraba shumirite guchiandikithia ni batare akuti ungi turingi ona reflection iu turabati kwithirwa twimiona na wiru bwao na kuchiumiria na njira nene kwithirwa bagita bakijukia kura baraba tichiandikithitie na kujukia ibandi na mantu jara tonete monka thaizi tuga compare expectations iria antu barari na chio no tuge monkara tukinyitie pressure wi kikarije kerari hotea kingi Oscar ugano kandukie mbethe gutumika kikwaragane mishemani ya gisiasa kana kwaragane anderia kura ikoringwa itotige kuona ndukie mbethe gitumika ki kuaragania michemanio ya antu kana kukos chaos ndene michemanio ya kisiasa kana rira kura ikoringwa bakethuri bobo tumika gukos chaos ituone bakijukia kura na kura uchi au itare muthiene Oscar ugo garuruku butija na njira ya maandamano no mwanka mbeweje kethira ni ugaruruku bakwenda bethire bakijukia kura na bethire bagita ndebene bathule mutongerio rabakwenda akiuga barega gutumira kanya ka siasa ne twitite ithurano biarika bati kumira njirene babati ukiraki very unfortunate kindu mbithi kwithirwa batijukia kanya gaka bajukia kura na baringa kura iu 2027 to reflect ura bobongo bakwenda and then ande 2027 ekuruka na ira kithurano gikurukire ande bambiria kairi kwambiria kuiba gusalimia fulani kiripotera teto showero rea kwarietwa ni Mutugi Kare.
Kongina kuni ati ndawa ni gintu gitumi muno tiiro kimaba mwiri maturene hamwe na boy kwithirite kwina thina ya mbeca uchirerwa kuma kithirikani nene untu burari mwebo tuma kemsekare mwakurekeria ndawa obure kwendekana kethira thirikari ya kaunti ni randure nene ari akariba mero ibeichiandikithitie na wingi kisha na kwina obatu bawiti na mbere wakachibitari njiro maturene muthuri muri ukina kwinjenja na undene. Elias Mutuma omanura mapisa ja utegera mantu ja ugiripo ndawa na uri gutaki masipitali au gitana kaunti Meru ni twekirikithia mantu ja kugura ndawa na ukisipitali ne onturinya mutongire mugongo agure ni buburi kubithika inda kuntu bubu kurobo kurema kagita kana thirikari nene iracirera gwita mbeca cijagi kaunti artijeja aliongete sipitali gyaki kotego tumiripo ndawa nontu gavana wetu Mutuma twithinkena atwere instruction atwira twahakikisha ndawa ira ciezire iciakinyire facilities na mantu jajo nojo President Ruto aritie 2 weeks ago auga ndawa ciaondoka msa icietege sibitali direct na Meru County ni wirithagia ndawa directive with the president augite ndawa icieta directly nontu na kwenda aje bona ndawa mashinani mbugene kwa affected na mbese tho italiriswa ki counties in time nontu kwa tuka thirikari ya county let's say for example ya Meru itagwa tambesa mapema ikaonda ndawa ichereri na ananchi baakara sometime but na ndawa ikija kuja kwa tukerenya President Ruto na make sure kulirisira counties mbesa mapema kenda na ubomba kugura ndawa cia kung'ana na gusabu aje baba inge amna bobu magire mutongire mugongo atikirwa ngiro kemsa rurithorina ndawa cionthe iri kwendekana na kwenda tutiona kemsa sometimes twagura ndawa na nda weta o ithithia onda ukethira ndawa itekuo ukauga kogure kungi na ndi ika waste a lot of time na ndi nya placement na bati ku make sure kemsa ina stock cia kung'ana ndawa cia kung'ana kenda twaonda tukuona na igeta ki mwananchi directly gurukirura ethwa kuria kariba kaunti Meru kuthabagisha ndikeko wingi kibango jwa sha nikenda Meru yomba kwamukira mbeca nkuruki kaunti Meru gwatwika aje bara ciandikithitie wananchi baba ciandikithie gisha ibaka ino mbeca iria bukuona kuma gisha irinkai lakini bwa ciandikithia tuge milioni imwe nibo kuona kigina kinene kuma gisha na kigina kiu gieta kigure ndawa nyingi na ciombe okinya masibitari zetu ko tuciandikithie gisha twinde tumere tuciandikithie tukinyenya milioni imwe tumbe kuona mbeca nyingi na tumbe kuona ndawa cia kung'ana masibitari zetu na wendi bwawe ni kuona ati sibitari iria kagiteka ikuthekiona ndawa na kinyari kitani bakung'ana facility ira tuna cio bagana jaire facility nyingi muno Meru County nene of course lakini gavana bara bareo kitambo bakienda kuleta services tu mwananchi baraka dispensary nyingi sireta mashinani now ku manage facilities is not an easy job Kenya thirikari rero kaba kugeria muno baikitie ndawa every facility lakini nyingi kuligana na ndi no mbenya thirikari tukarugura dispensary ingi itu make sure ira twina cio isikuona ndawa cia kung'ana na mwananchi no sabo muthuri murioki Woro TV mutiro kangangi. Kampuni ya Green Leaf Crop Protection Africa no itiete na mbere na kuguna arimi na mataro na inyanda wa chietumi kumenyere imirabio araru ariba kinyetie ndionga yo kaunti ya Embu. Atangazaji ba Wero TV na Wero FM kolokiba yoketi kanya kwethira bakiaraniria na arimi taunine chia Kieni, Runyejes, Kianjo Koma, Mayata, Mutonduri, Mwankantere, Chiembo ya Bratutariru mwandiki wetu Andheto Morgan Mwiti. Uchagua unataka side A ama side B. Ndio utapatiwa nayo t-shirt maridadi. Si hata apelekewa hivi kidogo, si ndio? Hata watu wanafurahia sasa. Apeleke. Rwaraintu koye komi na yerekere road shows ziratu ambereria twatanirete na kampuni ya Kobwethia na kwendia ndawa ya Green Life Crop Protection Africa Limited na rwarere ntukwembere kutonya kire Embu County na menyethie mukari kana motori wa Embu County tokomba kwethira ture county kwa ntuko ithano na kire ntuko ithano tokomba kwethira tukithio lunga kona chionde cha Embu kuhakikisha tuotirimana na we murimi tokwa mataro na kelokio komba kwethira okeshona era ndawa na mauriara ya kumwira mubukoyo waku ko uciumerie totirimane uthome tukiwa ukulima ni Green Life, your growth is our growth. Leo tuwe ta Green Life Crop Protection Africa
tukite na road show ino urona ba utetheria murimi wa Embu mono marimaga muguka na kawa na mpempe leo tatwe tore Green Life Crop Protection Africa tumareterete kumatetheria uria makomba ku improve kirimo kiao makirima pempe makirima mboso makirima muguka tono Green Life turauga our growth is their growth kwao tunio tatoni na ta Green Life niyo no tukite tukimeraga atiriri aremi a Embu round show ino irambiriria omuthi nikathie banka isu wiki yote kiume giuku tugakora bando turi Embu tukiritanaga aremi tukimeraga uvoro wa ndawa cia Green Life Embu maonaga makora marina challenge muno ya muguka wao ni ukoraga uvanite uri na skills na ready made riu ta Green Life iko tukite na ndawa cietu mwana wa kawa bando ni tukite na ndawa na niko Green Life ndawa ya mbere ira turi nayo turi na ndawa itagwo absolute ira turamatetheria tundu wa mbevo turi na ndawa ya ready made na skills ya ready made na thrips takuria kawa kumirari riu ni ta Green Life Crop Protection Africa nikio tumareterete ndawa icio cionthe ikenda tumba kutha makitetheka Endi barera rungura CBO ya Kandhiari Kiego ibaruretie mubango yo wandi mite murone yo mura kendocho kiarwe mwerene yo akariba batora kwena murojo ibarombi okura mite ya mebao mauta era yandi akwena roe kenda kurieria murojo yo taithire yo Kenyara Mumiro ugire mushijo mukuru yotegujaga nderi bari gikundi kia kurontore ne Kandhiari na Kiego iwandi ni Kiego ya Ntobochio igembe South kirege kumenyekana ta Kiwasori ni baugite sabiso baterekere miuro ya roji iwa untu baiditite kwanda miti ya gintwire kuri omuro ne jomura chama turi kundi kikurigista no ntuba kumenyera mera yetu kiwitwa Kiego Kandhiari Water Sources and Riparian Restoration kwa mukato yoto wa Kiwasori ikundi kiringiste turua kenda kitaniria ngwe na men fellowship wakio isaketi urabambire project yeye na bandite mite nkuruki ngirira tutayari ira tukanda kuendelea nio objective eyo ni kuona ndue cia Kiego ina Kandhiari ira karaya ciari ndu nyingi ciatetha ciana inya sana ira nendi cietete ikio ya na speed itonekeka ira kia makiantu aru mutu wira kia twiri kia uwire ati miaka ingi 10 unless something is done tibalonto na boka yukua Kiego igoteza kwina taterui tene bare athira Kiego ikwari na miuru ya roji nkruki ya 12 indi ni ntubwa ugwati bure bumanagia na ntube bongwa kurio kwanda miti ya mebao maguta miuro yu ya wana kunyara buru na kinya iritigere na ndiki thengerete antubogite baterekeria akwira akariba isirie bakure mebao yonthe na thirikari nayo yumie rutwiro kya pila kre atubeto kana turibeto ate manto ya mebao ginya bongo ibonete idima kabirete bikioya nende thirikari kaya ya na kanya wa itangasa lakini rera sheria yongo ya kero rinde ne onda yotumika menende ndike lazima gigethera gitumika lakini for now hatukoromba twatanirite na kanisa na administration nikenda nto bongwa baibwe kiao balwele bogona kinya urande yukara baibwe kiao barekane na mebao na ito kumenya kwina government agencies ile ibati kweni force mebao kuuma. Another way to preserve that ni kuhakikisha kivya ni diversification, crop diversification, toka diversify na crops ile ite kwenda ruiru rwingi na ile ite kwenda dawa nyingi no pinya dawa isi environmentally unfair. Dennis Mugendi, Weru TV, Ntore ni Kiego iwandi ni Kiego ya Ntobochio igembe South County ya Meru. Wendia na uguri ureteri ni Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Ekundi kia Ntoambwe community sakuye kete muchemanyo yoyo mwaka
arakiaria mukaririete isa ya kungutia wete kwina maweye yaria yanakena ngwataniro yae akiathira kwa miaka 3 amembe ibombete kwithira bagitethia awete yekundiki yetetheretia kari na njira yoba mikobo ire batethakia kie kuringa jeki mautoro yo Nicholas Chabare gatumenyethia cio tayari kwithirwo kwina ikundi ina akwibunga abantu amwe ikwanjiritie guciara amatunda antere echegembe na mono antu amboi kuringana na chairman egwa antu amboi sako antu baingi batethugite ki antu amboi sako nontu bara bakombora ni thacila nontu bo acia mbeca cia fiba karuma mbeca nontu bo acia 30,000 cia kwendi mwana skuru akanenganira kila kia kombora wakinya 2,000 kaitha tukaithano thai ibatethukite nontu aria twa mwaloni kithene ewe skuru 30 arakwe aukombanitha kila akare aukombanithia kila atumire ke ake akare ya mbeca na kendelea ringi useva na mwanga thai tuonete antu betu ibatethukite na itu bari tokene twabaende kiwangone kingi yauni mono kwa nethite skuru na nethite utura thai no mbia yu cia sago cimuthomethetie na imbonete mantu ya bui muno thirikari ni ebelera ro support muntu kiumbe thirikari irenda arantu batirimanite beli bathatu kana 10 baika group bakombo tethwa itukuromba antu betu bara kinya bangi batiromba kwithuranira bombe kwithuranira kenda bomba kuona utethio kana njare thirikari amwe nogo bali na antu makire thirikari iretongoretwe ni gavana Mutumanto Ethingia binkoromba tu zaidi nwe thai uwa tuna ikundi 40 dene ntwa mbui na Meru County ne na group ingi mno cia Padili World Bank na kanya yako thura ngavana wa Meru na mobilize international bodies use sponsors na World Bank ithwe na murandi ungi ne Meru on to propose series yeterete on to ambu to na produce organization thai etrendelea no to trimane binkiromba ke ngavana tonto Ethingia zi community revenue na nikintu register na tuna ikundi 40 asemani na community Kumagebe North Peter Class Chabare Wendia na uguri ureteri ni Wire FM 96.4 rumuri rwa Amiro Nagio keria nkoronkuri kanyanto baluka kenda tukairuta no barekeria manto yakathuka kenda tukairuta na kwithira twechokia nkathorera ya boire mwe hinya manto ya mehe ya thuka kenda kwa kanya yangi ya mehe nkuluki kwithira ya ikareka muthiene manto yonthe yakagira na yakarema kwagira menya kaitaga ku gatakinya Kathoshe mwanya muno no tubokona kanya gakwatana batu kende tochi yetu chentukeru aringa kwendero tukubupweya onimbeto awini wa Kinyeru na mwonanile wetu wa mathithio tukubweru ari o Karimorin Kiremi